ngasi phongkiba tongan pausi singda yaukhiba pausing amadi social media gi pausing update buduna luxury ahanbada maru oiba pau Naga Independence Day gi thoramda kuki inpi na khut thingilakhiba asi naga singi political right ta singnabani haina phongdoragli border fencing amasung FMR gi matangda UNC ga governor ga unaduna wari sanakhre paitena kuki singna chathakhiba thong pendaba phongdoragli Manipur da Santi amasung community ani gi understanding ama purakpada thado inpi Mizoram na support tawrakle akangnaba matamgi manungda ITB sing mayumda halalagani haina Ajay Kumar Ballana phongdokre illegal immigrants singna hana leijaramba yelomi singda population war ama satharaktuna ajoba human bomb ama pokhailakduna yelomi singda chaitheng ama piri haina MMTU na phongdoragli CRPF amasung AR na kuki area ngak senba ngamdre Churachandpur dagi mangkhiba ama sina phangle lamdam asida singnaba kaya mayoknarabasu law and order gi phibam phagalaktuna shanti lakpa haure haina governor na phongdokre border area da security amasung demography gi singnaba kaya laribasi thengnanaba high power demographic mission ama athobada thabak oina paikhalagani haina PM Modi na phongdokre hi lakshin bagi thagdokta refugee amadi migrant kuntaruk sikre Freedom Fighter Rani Gaidin Ryu Sairubagi Police da Wakatkre Nandoluang na Pongdokpada Aspagi Marumda Miyoi Kayagi Thawai Logduna Nupi Kayagi Ijat Khonggaung na Gadori Bage Haina Hanglagli Haujik Pau Santongna Pijari Haukiba August 13 da Raswan Kaifandang Zangyengda Naga Independence Day gi thorom pangthokiba aduda Kuki tribe singi apex body ama oiriba Kuki NP Manipur na thorom adugi mayokta Manipur gi governor da formal application ama submit tawromkhiba adu region asida leiriba Naga miyamda khatnaba hobani amasung Naga singi safety amasung security da phongna threat tawbani haina Rongmai Naga Council Manipur na thadokpa chirol amana hairi chirol asida makhata na hai ngarang tang 15 gi numidang pung 10 makairom taba matamda Kaidun Dai Zeng village da Kuki khulai paiba kangbusingna khul aduda leiriba naga singda nongmai kapchinduna hingsagi oiba thong kaya chathagi thong asi civilian singi punchida hena khudong thiningai oiba thong ama oibagi mathakta community asida hakthengnana attack tawbani hariba thong sing asi naga singda hena asawa pokhannaba honaba thong singni Kuki militant singna naga miyamgi safety da yamna sathiba mongda kihan khanganbagi thong chathariba asi tuminna kaidonung dasu laithokloi asigumba hingsagi oiba naga miyam da khatnaba hobagi thong sing asi makhata na chathadana ba khangalli karigumba chathaba tarabadi naga miyamgi survival amasung security gi damakta mathau taba protective measurement sing lokhatlagani thong asi yamna sathiba thong amani haina logani hairagli amaromda ayupung 8 makhairom tabada Senapati district ki Kangpopi sub division gi manung chanba Chawang Kiningda Kuki militant amasung Kuki volunteer ni haijaba miyoi mari laklaga khul aduda leiba P Mingdang Koba khun ama gun point da faraga makhuigi gari da puduna charkhraba matungda khul adugi makhada leiba Nepali gi yum amada pusilaga kihan khanganbagi thawong kaya chatharamle haina Chawang Kining village authority na thadokpa chirol amana hairi chirol asina Makata na hayakli bada Kuki militant sing amadi volunteer ni haijaba sing aduna Nepali yumbu adubu dhap tawraga makoi ani makata na faraga puki thawng asi Kuki kangbu sing aduna makoibu mihatnaba honabani hatnaba honakhibani thawdok adugi pau hek phangbaga khul adugi youth club ki kangbu singna makoi anibu thiba chatpada Kuki gi miyoi mari adugi manungda ahum phagi aduga amana youth club ki kangbu aduda nongmai utuna kihalamlaga nanthok chen khibadagi mayum changduna mahakpusu tanaraga phagi thawdok aduga mari leinana Liangmai village customary logi matung ina chenari basing ok kg sama fine oina lupa 5,000 amasung lupa 15,000 piba mobile ama tha asigi kunibal phawda piba haina yanakre asaba nongmai paiduna miyamdagi lut toromba pangan macha ani miyamna phare haidi
United Naga Council UNC gi maikeidagi hojik Indo Myanmar border gi naga taba area singda border fencing khaba yaroi amadi free movement regime chana hangadabani haina changsin kiba khongjanga mari leinana Raja Bhavan da Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalana UNC gi delegation amaga unaduna wari sakre wari sanaba aduda hojik makki oinadi chapchaba warisin amata purakpa leitri hairi governor ga wari sanakiba adugi matangda UNC gi delegation adubu lit tawrakiba UNC की President NG Lohor Horna Raj Bhavan की गेता पौमिसिंग उनबा अमदा हाइकिबदा UNC की माइकेदगी इंडो मेमा बोर्डरदगी नगासिंग तारिबा जगासिंगदा बोर्डर फेंसिंग खाबा यारोय अमसुंग FNR सस्पेंड तौकिबा असिगी मतंगदा स्टेट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट पीकिबा अल्टीमेटम अदुगा मरी लेनना स्टेट सरकार की माइकेदगी इनवाइट तौरपदगी ngasi डायलॉग अदु चथखिबनी UNC की माइकेदगी इशू असिगा मरी लेनना सरकार द पीकिबा अल्टीमेटम की मतम अदु लोइखरे अदुबो हौजिक सरकार की माइकेदगी इनवाइट तौरक्तुना इशू असिगा वारी मरी लेनना अहानबा तांककी ओइना वारी सानकिबा असिना हौजिक मकी ओइना मकाताना खोंजंग चंगसिनबगी फिरेप्ति लेइद्री अदुबो मसिगी मतंगदा लाकदोरिबा नुमित निनी हुमनी असिगी मनुंगदा UNC की ओइबा चपचाबा स्टेटमेंट अमा थोकलगनी वारी सानकिबा अदुगी मतंगदा गवर्नर की माइकेदगी इशू असिगा मरी लेनना UNC की कांगबुसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का वारी साननबा होनागे लोइनना इशू असिगी मतंगदा सेंट्रल लीडरसिंगदा ममुत ताना कन्विंस तौगे हाइबगी थाजबा पिरखरे मखाताना लाकदोरिबा नुमित निनी हुमनी असिगी मनुंगदा इशू असिगी मतंगदा अमुक हना वारी साननबा हाइबदुसु यानकी अदुबो UNC की माइकेदगी बॉर्डर फेंसिंग अमसुंग FMR की मतंगदा हाना मियामदा लाउथोकिबा फिरेप अदुदगी अहोंबा अमता लेते हाइरगली इशू असिगी मतंगदा गवर्नरना सेक्रेटेरिएटगी थादोरकपा चिरोल अमना हाई वारी सानकिबा अदुदा UNC की माइकेदगी पुखलकिबा वाफमसिंग अदु गवर्नरना यामना निंगथीना ताबगा लोइनना इशू असिगी मतंगदा महाकी माइकेदगिसु हाना भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दा पुखतकिबा लेखरे इशू असिगी मतंगदा कंसल्टेटिव ओइबा डायलॉग अमा चथनबा होनरिङै चेरक असिदा UNC की माइकेदगिसु शांति अमसुंग पामदबा थौदोकसिंग थोंदनबा अपील तौखि पनबा याबदी UNC की माइकेदगी बॉर्डर फेंसिंग खाबा लेपनबा अमुक हना चना हनबा सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट नुमित कुन्निगी अल्टीमेटम अमा मांगजौनना पीदुना खंगनखिबा लेखरे मांगजौनना पाइते कांगबु सिंगदा खंगहलंबा अमसुंग अयाबा अमता लौबा तौदना KSO दिल्ली NNCAR अमसुंग वाकिंग कुकी CSO सादा हिल्सना पाइते पुआंदम असी मखोइगी लेटर हेता हापतुना सिजिनबगी थवंग असी एपेक्स बॉडी पाइते ट्राइबना अकनबा मोंगदा यानिंगदे हाइरगली एपेक्स पाइते ट्राइब की माइकेदगी मखाताना हाइरिबना सही असिगी मार्च 15 दा चुराचानपुरदा कुकी ग्रुप सिंगना जौमीगी फ्लैग लौथोकलंबगा मरी लेनना कुकी अमसुंग जौमी ट्राइब की मरकदा खना चैनबगी थौदोक कया थोख्रबनी हाइनसु चिरोसिना मखाताना फोंदोरली मणिपुर दा शांति अमसुंग कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग अमा पुरकनबा होनबदा थादौ इनपी मिजोरामना सपोर्ट तौई हाइना लुप असिना थादोकपा चिरोल अमना हाइरि चिरोलसिना मखाताना हाइ मणिपुर दा थादौ अमसुंग मैतै कम्युनिटी अनिगी मरकता अंडरस्टैंडिंग अमा थंबा यावना शांति अमसुंग तंगदु लेताबा फिबम अमा हंजिलगनबा होनरिबा शांतिगी खोंगथांग खुदिंगमक्ता सपोर्ट तौई लोइनना था असिगी तरुकता इम्फाल दा थादौ अमसुंग मणिपुर गी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा चथकिबा शांतिगी वारी अदुबुसु तरामना ओई मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा कांगलुप की इरांग असी लाइबक थीबनी हाइदुना थादौ अमसुंग जो फेट जोनाथालाफ ट्राइब सिंगबु मितै अमसुंग अतोपसिंगना कुकी ओइना लाना लौदुना चायेतनबा कुदोंग थिनिङै ओइबा फिबम अमा मायोगनरी जो यूनाइटेड असी लिसिंगनी कुलुमदोइगी सेप्टेम्बर 3 दा मिजोराम NGO कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की मखादा सेमखिबनी इम्फाल दा थादौ अमसुंग मैतै CSO सिंगी मरकता चथकिबा शांति की वारी अदुदसु थादौ इनपी मिजोराम की प्रेसिडेंट बुसु सरुक यानबा इनवाइट तौरखि थादौ सिंग असी तोंगानबा ग्रुप अमनी कुकी सु नत्ते हाइदुना मिजोराम गवर्नमेंट की माइकेदगिसु थादौ मैतै अमसुंग जोनाथालाफ ट्राइब सिंगी मरकता मणिपुर दा शांति हंजिलकनबा होनरिबा असिदा सपोर्ट तौनबा अपील तौरी
अकक्नबा मतमगी मनुंगदा आईडीपी सिंह मयुमदा हललगनी हैना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बलाना फोंदोखरे अहानबदा मणिपुर राइफल्स की पेरेड ग्राउंड पांगथोकपा 69 सुबा इंडिया की इंडिपेंडेंस डे थौरमदा महांगनो वाफम मसी फोंदोखिबनी इंडिया की मचु अहुम की फिराल चिंखतुना हौदोखिबा थौरम अदुदा महांगना हाय मणिपुर दा प्रेसिडेंट्स रूल थमलखिबदगी हौजिक फावबदा सिक्योरिटी फोर्सना नोंमै यावना तोंगान तोंगानबा खुचु खुलाई लिसिंग अहुम हेना फागतपा ngamkhre थौरमगी सरुक अमा ओइना महिरोय यावना एनसीसी असम राइफल्स बीएसएफ सीआरपीएफ मणिपुर राइफल्स आईआरबी मेल एंड फीमेल अमदी तोंगान तोंगानबा सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कंटिजेंट 53 की मार्च पास पेरेड गवर्नर सलामी ओखी मथौ निंथिना पांथोकपगिदमक थबक्तगी पोथारबा एमपीएस ऑफिसर अमा आईपीएस अमा यावना मियोय 12 दा मना पीदुना पुंगनिंग थगोटपा फोंदोखिबगा लोइनना गवर्नरना हाइकी स्टेट असिगी सेंट्रल गवर्नमेंटना तोंगान तोंगानबा सीएसओ सिंह अमदी मियामगा पुन्ना थबक पाखन मिनबगी होनबदगी स्टेट असिदा तंगदु लेताबा फिबम हंजिलकपा हौरे अदुम ओइनमक मसागी फिबमदा मपुंग फाना हंजिलहनबा तोंगान तोंगानबा खर थौरांग खरदी लौखटपगी तंगाई फदब लैरी हौकिबा था तरुक की मनुंगदा मयै काबा ड्रग कयामरोम फागतपा ngamkibaga loinana miyamdagi namduna sel khaibagi tawdokta chenaba miyoi chamari hena fare lengangna paikhaliba thaurangsing asida kanglup khudingmaki miyoi singna mateng pangchinduna mahusagi phibamda mapungpana hanjilnanaba honaminasi hainasu makhatana phongdokhi इंडिया की अवांग नोंपोक लमदम की स्टेट सिंह ओइरिबा मणिपुर असम अमदी त्रिपुरादा बांग्लादेश नेपाल अमसुंग म्यांमार दगी चंगसिलकपा इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगना हाना लेजरंबा येलोमी सिंगदा पॉपुलेशन वार अमा चथरक्तुना अचौबा ह्यूमन बॉम्ब अमा पोखाय हलक्तुना येलोमी सिंगदा अचौबा चैथेंग अमा पीरी मसिना मरम ओइरगा मणिपुरदा बांग्लादेश नेपाल अमसुंग म्यांमार दगी हाइजिलकपा मितुप सिंगना लेप्तना खुदुम चलकली असिगुंबा लुरबा तानफम असिदा लमदम असिगी येलोमी सिंग अमदी खुंदा मिनरखरबा कांगलुप फुरुप सिंगना पुन्ना लैमिन्नदुना खोंफम चेना थेंगनबा मतम यौरे हाइना मितै मैतै ट्राइब यूनियन एमएमटीयू ना प्रेस था थादोकपा चिरोल अमना फोंदोरगली चिरोल असिना मखाताना हाय यूनाइटेड नेशंस ना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ना लिसिंगनी 13 ता पीबा रिपोर्ट ता अपुनबा बांग्लादेश की मिसिंग असी करोड़ 13 लाख 13 लिसिंग 43 ओइबगा लोइनना मी ताबगी पाक चावबा लमना लाख अमा लिसिंग 35 चहुम यांखै निपाल स्क्वायर किलोमीटर नि हाइरी रिपोर्ट असिगी मतुंग इना बांग्लादेश तगी नोंगदा चरांगना मी लिसिंग अमा चनी मरिफु रोम अवांग नोंपोकी लमदमदा इलीगल माइग्रेंट ओइना सेंसिलई हाइना रिपोर्ट तौरी अमरोमदा म्यांमार दा थोकलिबा तंगदु लेतादबा लानगी सेक्टम असिना म्यांमार दगी मणिपुर दा मितोप कयासु लेप्तना संसिलगली म्यांमार दगी चेंसिलगलिबा कुकी चिनगी कांगलुप सिंग असी मणिपुर दा संसिलक्तुना खुंदा लेता सिलगली लिसिंग अनि 13 तगिना लिसिंग अनि कुनिथोय फावबगी तेलबा मतम असिदा कुकी खुन लिसिंग अनि 500 रोम हेंगलगली हाइना रिपोर्ट सु तौरगली इम्फाल ईस्ट अमदे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट लोनाबदा लैरिबा बफर जोन सिंह असि मफम मदुदा डिप्लॉय तौरिबा 53 सुबा असम राइफल्स अमसुंग सीआरपीएफ ना निंथिन ngak senba ngamdre haina चिंगदाई एरिया कोर कमिटी की माइकेदगी पेंदबा फोंदोरगली कमिटी असिना मखाताना फोंदोकपदा हौकिबा अगस्त 19 दा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की साइकोल सब डिवीजन के मनुंग चनबा कुकी खुल अमा ओइरिबा सी जाउलेन विलेज दा अरामबाई तेंगोल की कांगबुसिंग चनुंगदा लैरिबा सीआरपीएफ अमसुंग 53 सुबा असम राइफल्स ना मते पीदुना अमसुंग सेफ पैसेज पीदुना खंगलगी थोंग अदु लंबी सेंगदोकपगी मिंगदा चगलखिबनी सिंगदाइदा लैरिबा कुकी खुलसिंग असि लिसिंगनी कुलुमदोय मे 13 दा मैतै ग्रुप सिंगना तुमना मै थाखिबदगी असिगुंबा थौदोकसिंग असि मखाताना थोक्तनबा बफर जोन सेमदुना सिक्योरिटी ना ngak चेंदुला लाखिबनी सेंट्रल फोर्स ना सथरिबा थोंग असि यामना निंगबा काइनिंगाइनी थोंग असिना मकोय मफम मदुदा लैबदा सेफ ओइगनी हाइबगी थाजद्रे हाइना फोंदोरगली हौकिबा सगोल से नुमित की नुमिदांग वायरमदा चिंगदा उसोई थीबा चटखिबदगी मफम खंगदना मांगख्रबा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइबोंगदगी सोखोंगम बाइते चही 95 कौबा मियोय अमा चुराचानपुर बिष्णुपुर मयादगी ngarang sina fangle hairi थौदो असिगी मतंगदा प्रेसना फंगबा पावगी मतुंग इना सौखोंगम बाइते मफम खंगदना मांगखिबा अदु नौना अमु कांगलुप की इरांग थोगलक्तुना असी अना यावखरबरा हाइना चुराचानपुर अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सिंगी सरुक सिंग यावना मफम कयादा पाक्सना थीबो हुंबगी थबक चथकी ऑपरेशन अदुदा बाइते हाइरिबा मियोय अदु महाकी मयुमदगी किलोमीटर 13 रोम चललगा लैबा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर अमगी मयादा ngarang ayuk siduna leramba thengnakhibani mahak matau karamna sirambano haibadu haujingmaki oina chapchana khangba ngamdri
अदुबो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन मरम ओइरगा सीबा ओइरमगद्रा हाइबगी सिंगनबा लेरी हाइना फोंदोरकली लेबाक असिदा मरुओइना बॉर्डर एरिया सिंगदा आइन काइना इलीगल इमिग्रेंट कया चंगसिलकपा असिना लेबाक असिगी नेशनल सिक्योरिटी अमसुंग डेमोग्राफीदा चाउना सिंगनबा पीरी मरम अदुना हारिबा सिंग असि थेंगननबगिदमक्ता हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की थबक अथुबदा पाइखटपा हौरगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना इंडिपेंडेंस डेगा मरी लेनना वा ngangbada फोंदोकरे मांगना मखाताना हाई आइन काइना मितोपसिंग चंगसिलक्तुना लेरिबा इशू असि चही यामलबा इशू अमनी आइन काइना मितोपसिंग चंगलकपा असिना लेबाक असिगी नहा ओइरिबा सिटीजन सिंगी पुंसी महिंगदा अकाइबा कया पीरी इलीगल इमिग्रेंट सिंग असिना लेबाक असिगी मियोय कया टारगेट तौबदा नतना करिसु खंगजद्रबा ट्राइबल सिंगी लमसिंग खोपसिनदुना लैसिनबगी थौंग कया चथरी हारिबा थौंगसिंग असि एनडीए गवर्नमेंटना कैदौनुंगदसु खांगदुना लैरोय बॉर्डर एरियादा इलीगल इमिग्रेंट सिंग आइन काइना चंगसिलकलगा खुंदा सिनबा असिना लेबाक असिगी डेमोग्राफीदा अहोंबा कया लाक्लिबा असिना नेशनल सिक्योरिटी दसु अकीबा कया पीरी मसिना नेशनल इंटीग्रिटी सोवरेंटी अमदी डेवलपमेंट प्रोग्रेस सिंगदा चाउना अकाइबा पीदुना सोशल ट्रांजेक्शन लेहली नापीगनी टेंशन लेहली लोइनना लेबाक असिगी यूनिटी दसु चाउना चैथेंग पीरिबनी मरम अदुना लेबाक असिना कैदौनुंगदसु अखोइगी टेरिटोरी इलीगल इमिग्रेंट सिंगदा सिनबा यारोइदबनी अखोइगी इपा इपु सिंगना थवाई थादोक्तुना लेबाक असिगी निंगतंबा पुरखिबनी अदुबु मसी ngak senba haibasi अखोइगी इथौनी मरम अदुना इलीगल इमिग्रेंट सिंगी असिगुंबा थौंग असि अखोइना कैदौंगैदा खांगदुना लैबा तौरोइदबनी अखन्नबा थौरांग अमगी मखादा अकक्नबा मतमगी मनुंगदा इलीगल इमिग्रेंट सिंगना पिरकलिबा थौंगसिंग असि थेंगननबगिदमक हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन असि लाउथोकलगा लोइनना मथौ ताबा थबकसिंग पाइखटपा हौरगनी ही अनि लाक्सिनबगी यामना लाइबक थिबा थौदोक अमदा ही सिंग अदुदा तोंगलकपा रिफ्यूजी अमदी माइग्रेंट कुंतरुक रोम सीख्रे हाइना यूनाइटेड नेशंस एजेंसी की रिपोर्ट अमना फोंदोरगली रिपोर्ट असिगी मतुंग इना ही अनि लाक्सिनबगी थौदोक अदुदा रेस्क्यू टीम सिन्ना खोंजेन यांगना मी कनबगी थबक चथबा ngamkibana मियोय हुंफु रोमदी कनबा ngamहोख्रे ही लाक्सिनबगी थौदोक अदुदा सीख्रबा मियोय अयामना बेलियादगी लाकपा रिफ्यूजी अमसुंग माइग्रेंट सिंगनी मियोय सिंग अदुना मेडिटेरेनियन सी लांथोक्तुना अफ्रीका दगी यूरोप चनबा होनबदा ही लाक्सिनबगी लाइबक्तिबा थौदोक अदु थोकिबनी यूएन एजेंसी की मनुंग चन्ना थबक तौबा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगना फोंदोरकपगी मतुंगिना लेबियादगी लाकपा रिफ्यूजी सिंग अमदी माइग्रेंट सिंगी मथक्ता ओट नैबीबा अमदी सेक्सुअल हरासमेंट की थबक कया सथै हाइबगी रिपोर्टसु लैरी सही असिगी मनुंगदा डेविड रेनियन सिंग सीगी लांथोक्तुना अतोपा मफम सिंगदा चटनबा होनबदा हजिक अफावबा पुन्ना मियोय 485 रोम सीख्रे हाइरे रिपोर्ट तौरी मियामना इकाई खुमनरीबी फ्रीडम फाइटर रानी गाइदिनलियुगी मिंगचेत थियनबा याबा पाउजेल व्हाट्सएप ग्रुप सिंगदा संदोलुबगिदमक चेनरीबा मियोय अदु फारगा मतिक चाबा एक्शन लोकतपिनबा कबुई मदर्स एसोसिएशन ना पुलिस दा वाकटकरे कबुई मदर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी रंजिता गोलमैना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दा अइबा चेरुल अमा पिसिनदुना हिरमसिदा चेनरीबा मियोयसिंग अदु बीएनएफ सेक्शन 356, 356-3, 353-2, 156 अमदी 152 की मखादा मतिक चाबा एक्शन लोगतपिनबा वाकटकिबनी रंजिता गोलमैना पिसिनकिबा वाकट चेरोल अदुगी मतुंगिना मियामना इकाई कुमनरीबा रानी गाइदिनलियुगी मिंगचित थियनबा याबा थोंगदा अरानबा पाउ संदोरकलिबा मियोयसिंगदा चथकिबा थोंग अदु फ्रीडम फाइटर अदुगी इमुंग मनुंग नागा फुरुप मणिपुरी मियाम अमदी इंडिया की मियोय पुनमक्ता इकाइबा पीबनी हाइना लोफम थुई फ्रीडम फाइटर अमदी मिंगचत थियनबा याबा पाउजेल सेमलकपा सोशल मीडिया दा संदोरकलिबा मियोयसिंग अदुगी मतक्ता एक्शन लोकगदबनीसु हाइरी मणिपुर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1959 थमजिनखिबगी मायोक्ता यानिंगदबा उतुना कुमजा 2002 मसा मतोमता मई थाजदुना खोंजंग चंगसिनखिबा अथौबा पेबम चितरंजन लेकिदबा नुमितकी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा अमुकोगी प्रेसिडेंट फैरोइजम नंदो लुवांगना हाइकी अपस्पागी मरुमदा इंडिया लेंगांगना मियोय कयागी थवाई लौखिगदौरिबगे अमदी नुपी ओइबी कयागी इज्जत खोंगाउनबा पामलिबगे अथौबा चितरंजन निंगसिंग थौरमगी मरु ओइबा सरुक अमा ओइना लैखिद्रबा अथौबगी पोंगनफम ओइबा सेगा रोड तखेलंबम लेकाइदा लेबा अथौबा पेबम चितरंजन निंगसिंग मितम दा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उठकी मफम अदुदगी महिरोय अमदी मियोय कयाना सरुक यादुना इम्फाल कॉलेज तमना मास
silent rally amasu chatki rally aduda AFSPA lising chamapan yankai nipal is a colonial law AFSPA asi loinam lebaki yawo lois amani AFSPA lising chamapan yankai nipal lokthokadabani haina iba pe play card kaya su sijinaki hongjang adu loiraba matungda Imphal College ki Jubilee Hall da miyamgi oiba mifam ama pangthoki thoromaduda Committee on Human Rights ki Chairman Konsam Phulendro Poire Lemeron Mairapaibi Apunba Manipur ki President Soraisam Memcha Amuko ki President Phairoizam Nandoluwang All Manipur Women Voluntary Association ki President Yumkhaibam Kunjarani Imphal College ki Dean of Arts Dr. Yumkhaibam Chiam Amadi MSF ki President Hizam Roshanna Muruiba Mithunglenching Oina Saruk Yaki Thorongga Mari Lainana PS Nandoluwangna Makatana Phongdokpada Laikhidraba Athoba Pebam Chitaranjanna Manipur Pumbada AFSPA lising chapa yankai nipal lawtho u haiba khongjang changsin masa mathanda mai thajaduna laikidabani adubu India lengang ngasi pauba ek asi lawthoktana thamli asigumba miyambo ot naiba mihap nipun chathaba amadi nupi oibi kayagi ijat temsingnaba lo asi malemgi atai mafam amatada chanade adubu India lengang Manipur da AFSPA thamjinduna miyoi kayagi punsi ot naibaga loinana nupi oibi kayagi ikai khumnaba manghali asigumba thong asidagi athoba Chitaranjan na India ge ningtamba numit August 15 da AFSPA gi mayokta masa mathanda mai thajaduna sijakiba asimagna Center Langaki ikai ningai ni amaronda MSF ki President Hizam Roshanna haiki badana miyoi badi lairadana thawai panba kudingmak apha apun yaudana maromdom hingjaba pami haibasi Center Langangna khangsinadabagi mawngda kumja lisingmaga chamapan marifugi September Nepal dagi Manipur da AFSPA chana handuna lamdamasigi miyoi kaya mihathina hatkre miyoi kaya amana langla langjin khangdana lairi atoba Chitaranjan yauna luchingba kayana lo asigi mayokta lepkiba khongpham asi ngasigi mirolna kaukthokpam chumde haina phongdorakli Makha tarakpa pauda nongmagi tamna mamsillaklaba khunai asigi mairi article asigi headline oiriba wafam asi Manipur kalhausi khunai asigi maramda wakal kanba ngamba mipung kudingna yaraba wafamni British na ngakpi senbiduna 14 August 1947 phawba thambiramlaga makoina Manipur thadokraba matungda khunai asi wakal khanthaba ngamba misingna lengakpa oibadagi kumja lising amaga chamapan nifu taret tagi Munabagi mami taba haukrabane khunai asi mutharakpagi maramdi yamna yame adubu maruoiba subject marida haibadi politics economic social and religions da iri khananabagi wafam singda thamjariba samna iri religion ki maramda ihan hana thamlibada nemo political party seat obtain da Manipur State Congress da Taramari Manipur Krisak Sabha Manga Social Party da ahum Hill Independent da Taramari Independent Praja Santi Taranithoi nomination ama Manipur Sovereign Kingdom State ki ihan hanba government adu Independent Praja Santi Party na semki mamangai dagi hauna Manipur State Congress ki miyoi singna India da punna bagi tabaksing mathang pangthoktuna lakibani 15 August 1947 India ki flag pairaga Imphal area da koichen chen ki haina paudam minaraki ingsok lising chamapan yakai nithoi gi India gi ihan hanba general election da Congress Party na Lupa manga chatpi ahanbada prajada yenki aduga Socialist Party na lupa ani chatpi du election gi marumda piki ihan hanba general election khangudana uhodaba ahansing hingli khanghoba uhoba ahansing su hauji hingli Congress ti corruption party oiduna lakhrabani pikkrabalam asida leiramba amasung leiriba political party singsi amukta khanthaminasi national amasung regional party asi kunmanga hena leiri party anikak haibadi ruling party amasung opposition party khaktani darkar oiribasi political party kunmanga hena thamlibasi afaba khudamdi natre hojik India National Political Party taruk lei state party yankai nipal leiri aduga unrecognized party na kundaret total political masing asi 2027 ni USA, UK, France na singbada political party anikak lay masi fawbada Manipur gi political leaders singi marakta singtha ningai oiba tamja ningai oigadoba amadi praja miyamna ningnaba amata yaudari politics karino khangdaba singna miyam gi lusingbani haiduna praja singbu paisana leiraga paibagi Manipur bu India da bandop thamlambagi mawongda setna lengdana hojiksu leiri
Makha tarakpa aroiba pauda editorial kalamdagi machangoiba pau amatang lokhatchari. Ningtam numita PM Modi gi warolda Manipur gi miyamdi ningtambagi nungaiba haibadu haujiksu mahau khangdri. Lebak asina ningkha tamkiba chahi 74 subagi thoram lebak asigi mafam khudingmakta pangthoknaki state union territory khudingmaki lengak singna sinduna thoram asi masak thokna pangthoknaki miyamsu harau teyamna thoram asida saruk yaba uki state ayambada hargar tiranga gi saruk ama oina lebak asigi yumthong khudingda machu ahumgi phiral pahenki mapung oiba thoram New Delhi da leiba Red Fort ta Prime Minister Narendra Modi na lebak asigi machu ahumgi phiral chingkhatpa amasung mahangna miyamda pikiba paujil sing aduna oiki mahangna miyamda pikiba chamaga 3 minute sangba warol sing aduda waram nipal khak miyamda lauthoki wapam sing adudi ahanbada sahi asigi loisilakpada lebak asina ahanba lebak asida sajaba semiconductor sil market ta fangalagani masina electronics ki pot chai saba singda yawol ama purakpa ngamlagani ani subada kumja lisingani nimputaret phawbada nuclear energy puthokpa chada tara hengal halagani masigi damak anoba nuclear reactor tara semgali ahum subada Diwali gi khudol oina GST gi ahongba laklagani tangai padaba polam singda tax sing handaragani amadi Ministry of Micro Small and Medium Enterprises MSME sing local vendor sing amasung consumer singda khudongchaba phangalagani mari subadana $1 trillion taragi reform task force oina Tungi mirol singi ahongba singda puraklagani selthum chakhotpagi khongjel yangkhat nanaba wachat wanom lehendaba amasung kumja nising ani Niputaret phawbada $1 trillion taragi economy sengkotkani manga subada lupa karor mapalgi PM Riksit Bharat Roskar Yojana gi makhada nongna thabak phanglaba naha singda Lupa lising tara manga phangnanaba lupa karor lakh amagi achoba implement scheme ama hodokle scheme asigi pandamdi lebak asigi naharol karor ahumda kanaba pibani taruk subada mapangan kallaba demographic mission gi makhada ngamkhai gi saruk singda narol amasung lona yadaba miyoi kaya sangsilakpada thengnariba awabasi kokhanabagi lebak ki security singda singnaba asi thengnaba matik mayai leiraba demographic mission ama hodoklagani masina apunbagi saktam ngamkhai apunba amasung lebak asigi miyamda asoi angam thogalaroi tare subada energy gi ningtamba samudra gi mathaki makhagi solar hydrogen hydro amasung nuclear amasung power gi thabak sing pagalhanbaga loinana samudra gi lansing sijinaduna national deep water Explorance Mission Haldokle amasung Made in India Jet Engine gi makhada COVID-19 gi manungda aikoina vaccine puthokiba Ramjet engine sing isana sajaragani amadi masi singnaba ama oina launanaba scientist sing amasung naharol singda khangangkhre haiba asini Prime Minister Narendra Modi na lakthokiba sing asi soidanamabak makki tabakta ontorakani amasung masina lebak asigi ikai khumnabasu hengalagani adubu Manipurda leiriba miyamdi ngasi pawba lebak asigi ningtamba numitki thorom lakpada tongan mo wahang kaya marum hangjaduna nungaitaba phongdoknari ningtamlaba India gi state ama oiriba Manipurda hauzik thokliba tangdu leitadaba phibam sing asina aikoibu nungai hande masi aikoi maselgi oiba wathokni haina khallagadi India government gi aranba oigani Manipurda thokliba wathok sing asigi marumda panbada nungaitaba ichel amasu laibra haibasi aikoi pumnamaki wahangni maramdi lanmida amasung senmitlonda mangjil thaba lebak ama oiriba Indiana lebak asigi manungda miyoi khara khakna thokhalliba irang asibu mapung phana laksinbide president's rule thamkiba tha taruk hokraba phawba national highway sing hangdoktuna lebak asigi citizen oiriba maidai chingbu ningtamna chachaba ngamande masimak central government ki maithiraba changyeng amani haujiksu Manipur gi miyamna hangli madudi Prime Minister na Manipur gi matangda minute ama phawba khananabagi matam leitrabara lebak asigi ningtambagi nungairaba numittuda Prime Minister Narendra Modi na lakthokiba maru oiba waram Nepal adu aikoi gi sarukdi yaurongani adubu adugumba kanaraba waram sing adu lauthorakpada Manipur dadi harauba ngamde Manipur gi miyamna pamlibadi waroldu nate thabaktusu mapandagi changsilakpa mitok mayam amana Manipur da tangdu leitadaba thokalliba asi
ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜ ꯂꯝꯈꯛ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯇꯥꯏ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯣꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ